teoretski ja mogu voditi Real Madrida i bilo bi pa jak sad u Lokomotivi dati sve u sebe, ja drugčije ne mogu raditi, ni ja ni moji suradnici. Znači nije to samo biznis, to je dapače, totalne emocije. Ali nijedan posao u budućnosti neće biti mjerljiv sa svojim poslom. Zato hvala svima. Otvoreno ću reći, jer ja i mi smo došli tu od svojih prvenstva u Europi, ja sam to stvarno mislio da možemo. I mislim da, koliko god kontradiktorno zvuče, smo mi ispali, smo pokazali da to nije bio nerealan plan. Falilo je. Neko totalno subjektivan će reći malo sreće. Neko objektivan će reći malo sreće, ali kvalitete u tom trenutku da u tih par trenutaka da se zabije gole. Ako će reći sud. Vidio sam offside gol Španjolske i onaj 11-terac eventualni na Čorluk, jer je to bilo, da se to prikazilo na televiziji, gol nije offside, ili to se vidi. Međutim, nije offside, tek kad se slika zalevi, jer je svakome offside, jer je to ono baš evidentno. 11-terac je očit. Meni je najprvi još očiti na Mandukiću. Ako je bilo u 16, to nisam vidio, ali gledajte i te priče sa sucima, čovjek vruće glave, svašta kaže. Da bio Jela, da je bio Manđa, da je bio Dudu, da je Hale. Šansa i dalje ostaje kolosalna i to je šansa utakmice, jeli? Koju ne moraš dobiti protiv Španjolske, moraš je zaslužiti. Mi smo je dobili, radi nje je Casillas u većini medija i proglašen za igrača utakmice.